Pjesmo moja, pjesmo mila, oj raširi lep, nek te nose laka krila kroz srbinski svijet. Leti, leti, čedo moje, i srećan ti put, ne god vidiš srpče koje, panji mu na grud. Poljubi ga pa ga sjeti na kosovski boj, nek je uvijek spravnim red i branić narod svoj. Leti, snaga puni grudi i Milošev plan, a sloboda nek mu budi mlade duše hran. Leti, leti, pjesmo mila, snagom žara svog, sa pozdravom širi krila nadi roda mog. Vaša preosveštenstva, vaša ekscelencijo gospodine Božiću, pomoćnice ili zamjenice gradonačelnika gospođo Skočajić, uvažene dame i gospodo, dragi Trebinci i dragi Mostarci koji živite u Trebinju. Naši dragi gosti večeras su sa nama i prvo ćemo njima poželiti dobrodošlicu i predstaviti ih redom. Sa nama je večeras gospodin Josip Muselimović, akademik, advokat, književnik, pisac, publicista i za sada nećemo nabrajati šta je sve još. Sa nama je, on će predstavljati knjigu Mostarski dragulji, ali ujedno ćemo pričati večeras i o monografiji Šantićevih večeri poezije. Sa nama je večeras gospodin Zlatko Serdarević, novinar i publicista, koji je zaslužan za izložbu koja prati ovu monografiju, odnosno koja je prethodila prošle godine upravo za Šantićeve večeri poezije 2018. godine, kada je otvorena povodom 150 godina od rođenja Alekse Šantića i 50 godina od nagrade književne nagrade Aleksa Šantić. Sa nama je večeras i profesor istorije, publicista, novinar, gospodin Vuk Bačanović, od pre 2 godine Mostarac, a do tada Sarajlija. I večeras, naravno, glavni okupitelj svih nas, samo u tom smislu glavni, otac Radivoje Krulj, na čiju inicijativu nastala ova ideja, odnosno večerašnje naše okupljanje. Otac Radivoje Krulj, koji je priredio monografiju 100 godina Šantićevih večeri poezije. Kada nas je prvi put pozvao da organizujemo ovo veče u Muzeju Hercegovine, dao nam je malo teži zadatak, jer je prvo želeo samo da se promoviše monografija Šantićevih večeri poezije, u drugom nekom krugu je usledila izložba, a onda je zvao i rekao da on ne može da predstavlja Šantićeve večeri poezije bez mostarskih dragulja, jer su u Šantićevim večerima poezije 100 godina smešteni ne samo mostarski, ali uglavnom i mostarski dragulji. Tako da smo se odlučili da večeras u stvari povežemo sve ono što je Mostar činio ne samo u krajem 19. veka, kada zaista svi sa nekom setom i nostalgijom kažemo da je to bilo zlatno doba Mostara, zlatno doba Šantića, Dučića i Ćorovića, kada su kroz prvi časopis Zoru u stvari iskazivali svoju težnju ka tome da Mostar kao jednu hercegovačku varoš izdignu mnogo iznad Hercegovine i mnogo iznad Bosne i Hercegovine. Naravno, da ne bi samo ispalo da je nama samo žal za starim vremenima, zato su nastali mostarski dragulji koji govore o ljudima, o takvim ličnostima, ne možemo reći kao što su bili oni,
ali sigurno drugačijim i u nekim stvarima i značajnijim ili manje značajnim, ali svakako draguljima koji su smešteni 25-6 dragulja u knjigu akademika Josipa Muselimovića, koji je u stvari želeo da pokaže da Mostar i dalje ima svoje dragulje i da Šantićeve večeri poezije nisu stale tamo gde su počele 1920. godine i da mi posle Šantića, Dučića, Ćorlića, Šole i mnogih drugih značajnih imena imamo i dalje značajna imena i upravo ovom pesmom kojom smo počeli večerašnje veče, Male Sare Ilić, hteli smo da pokažemo da postoji ta nada, da je Mostar, ali i cela Hercegovina i dalje jedno žarište kulture i dalje jedno žarište među i multietničkog, multireligioznog i multikulturnog društva. Večeras nam je posebna čast što smo i u Dučićevoj sali i to je svojevrstan dolazak Šantića svom prijatelju Dučiću po prvi put, s obzirom da Šantićeve večeri poezije, barem nemamo podataka, da su se ikada održavale u Trebinju, iako su se održavale i u drugim gradovima. Dučić je bio posebno vezan za Mostar i on je u jednom svom tekstu rekao da čoveka kad pitate odakle, ne treba da ga pitate gde je rođen, nego gde je proveo svoju mladost, jer mladost čovekova je u stvari ono najvažnije njegovo doba, odnosno doba u životu kojeg se najrađe seća. Tako i on svoju mladost, svoje 20. godine proveo u Mostaru, drugujući sa Šantićem ponajviše i sa Šolom, ali i otišavši iz Mostara zato što je njegova ambicija, kako sam kaže, bila mnogo veća. Ali uvek se Mostaru vraćao i kroz svoje tekstove i kroz tekst o Šantiću naglasio je da ta generacija koja je tada stasala i Aleksa Šantić kao pesnik koji je prvi novovekovni pesnik koji je nastavio tradiciju guslara i narodne epike, je u stvari najviši domet naše kulture. Sada ćemo preći na ove domete ne samo kulture, nego sporta, umetnosti, politike, društvenog života u Mostaru, koje je obeležilo poslednjih 50 godina i daćemo reč gospodinu Josipu Muselimoviću, koji će nas povesti jednim putem od najmlađih, sada živih dragulja, ka onima do kojih ćemo stići na kraju ove večeri, kao što smo ih već više puta pomenuli, a to su ne samo naši dragulji, nego naši biseri, Šantić i Dučić. Gospodine Josipe, izvolite. Hvala, draga Ivana, dobro večer, dragi tribinci. Nakon Mostara, Sarajeva, Beograda i Banja Luke, evo nas pod slavnim platanima, vidite da se vrlo osjećamo. Večeras ćemo na jedan specifičan način predstaviti ovo što smo mi donijeli iz Mostara, dakle, govorit ćemo o novoj knjizi Bosanski dragulji, tek sporedno o drugoj knjizi, i to je to, i konačno ovo treća kulturalni ovaj pravo. Mi smo narod definitivno koji vrlo lako zaboravlja svoje velikane. Prođe neko vrijeme, tako je zaborav, nitko ih više ne sjeća. Ova moja knjiga o Mostarskim dragulji nastala je pod posebnim okolnostima jedne prigode promatranog se jednog slavnog Mostarca koji je slavu grada pronosio diljem svijeta. Ali neka su ljudi prolazili da ga nitko nije pozdravljao, da nitko nije zaslikivao. I moj je bio tog čovjeka praktično nitko ne zna, odnosno da je on pao u onaj najdublji zaborav. Nakon toga sam odlučio vratiti te ljude jedan po jedan i nastali su ovi Mostarski dragulji. Oni govore o najznamenitijim Mostarcima iz svijeta znanosti, umjetnosti, sporta i kulture. Kad budete imali knjigu u rukama, vidjet ćete o kojim ljudima pišemo. Jedne prigode, rano ujutro, u uredu mom zvoni telefon. Dobro jutro, jeste li vi? Jesam. Ja sam, kaže, Stjepan, zove vas iz Osijeka. Izvolite, sad se računa da je neka advokatska
potrebe i tako. On nije, kaže, nego mi smo porili Verežovci, moj otac je kada išao za Verežom pod Vereštu, imao otac imene kada je sad sam vodio, da je to bila jedna infekcija, da ne kažem zaraza. I kaže meni Stjepan, znate, ova vaša knjiga je veličanstvena, ali ima jednu veliku manu. Ja kaže, Stjepan, ne moje koja je knjiga da nema mane, vjerojatno ima i u Bibliji neki nedostatak. Šta je problem? Kaže, nema mlade zelenike. Nema primlje zelenike, samo mogu nam beta čovječa. Ja kaže, gospodine Stjepane, ja sam pisao samo o živim mostarskim draguljima. A on meni kaže, odmah. Znate šta, mogli ste vala i o jednom mrtvu. E sada, ovaj Stjepan je definitivno bio prav. Ova knjiga ima vrlo nedostatak. U ovoj knjizi nema jednog stvarnog mostarskog dragulja, nema Vladimira Peceva. Vremena su nas razbacala na sve strane i ja pamtim se jedan vrlo srdačan susret ovdje u Trebinju. Netko me zove Josip i ja sam prema Vlada Pecev. A mi išli za njim, navijali po onoj morskoj žegi, buri, bodrili kada bude što je moguće. Kad budete uzeli knjigu u ruku, vidjet ćete da ona počima sa Pedarom Matvejevićem, jednim posebnim staracom, opet stica čudnih okolnosti. Ja sam vada živi čovjek koji je prvi posljednji s njim razgovarao u bolnici, zapravo u jednom samačkom domu u Zagrebu i nije zaista vrijeme govoriti onome što mi on tada rekao, to je bilo proročanski nagovještaj razgovor. Vi ćete tu nogometaše Bajevića, Marića, Valića i ostale, vi ćete tu slikare Jusu Mipšića, vi ćete dramske umjetnike, vi ćete operne dive, vi ćete ono stvarno što je Mostar krasilo u drugoj polovici stoljeća. Ja se nadam da će mi onaj Vlado Skaut ovu knjigu morali proširiti. Toliko to je knjizi. Ova druga knjiga, i to je to, govori o našoj društvenoj stvarnosti. O problema s kojima se ova država sreće i susreće i sukobljava. Ima tu puno crta koje mogu biti zanimljive, a mnogi kažu da je upravo tako. Ova treća put plovi ovaj brod. Knjiga ima naslov, a ja nemam odgovora, samo znam da je na palubi ovog broda puno teškog tereta, ima i kancerogenog i siguran sam da ovim brodom ne upravljaju baš najbolji brodari i nisam siguran da će on uskoro uploviti u neku mirnu luku i ovim prostorima i svima nama omogućiti nešto normalni život. Konačno, da Mostar i Trebinje neće biti baš tako daleko. S najvećim zadovoljstvom i poštovanjem prihvatio sam poziv oca Radoja Krulja da govorim i o monografiji koja priča o najvećem mostarskom pjesniku Aleksi Šamiću. Od najranije mladosti, kad sam čitao njegovu poeziju, sve je bilo jasno. Jasno mi i danas, kada on kaže, a vama samo o psi u Sinđiru, o psu u Sinđiru bacit će mrve o sram i dozvolu. I nama danas ima neki bacaju mrvice i misle da smo mi s tim zadovoljni. Aleksa pjeva, ostavite ovdje, sunce tuđe gleba, grijata slijeće ko štrobu grije, od svoje majke ko će naći bolju. Mi smo danas svjedoci, ja putujem Hercegovinu i tuga mi je kad prođe Pokojim poljem, a ne niko. Tuga mi je kad prođe Livanskim poljem dugim 55 km. Moderne kuće s lijeve i desne strane, ljudi su ih gradili da se jednog časa vrate. Danas je sve napušteno, što je najtragičnije. Sve je otišlo da se nikada više u pravom smislu ne vrati. O tim ljudima svjedoče samo brojevi na njihovim kućama. Nigdje vozila, nigdje otvorenog prozora, nigdje dima koji svjedoče o tome da stoji vatro. Otac Radivoj Krulj ovom monografijom, to sam rekao i ponovit ću,
podigao je veći i vrijedniji spomenik od onog koji se nalazi u Mostaru, kome se svake godine prigodno poklonimo i pokrenemo svijeće. Ovo je spomenik kojega svatko može uzeti pod ruku, nositi sa sobom i darovati ga ljudima i prijateljima. O Aleksi Šantiću pisalo se i pisat će se, bili i oni koji su ga osporavali ili pokušali osporiti, ali ova monografija odgovara svakom dobronamjernom čovjeku da vidi o čemu se radi i o kakvom se pjesniku radi. Miroslav Krleža, Gorostas, intelektualni književnik, kaže u tvojoj Aleksi Šantića puno je pokopano moje mladosti. A Ivo Andrić na jednoj izložbi kaže od ovih Mazarija i crni đavo bila okrenja. U poeziji Aleksi Šantića linije su jasne, boje su jasne, tonovi su jasni, zapravo sve je jasno. Ocu Radoviju Krulju silne čestitke na ovogodišnjoj organizaciji manifestacije Aleksine večeri poezije, jer organizirati jednu tako sadržajnu i bogatu manifestaciju koja je trajala više od mjesec dana, zaista sve čestitke, a taj posao može samo čovjek koji se potpunosti predao tom sam drugačije to ne bi mogu reći. Dakle, ovo je monografija, ovo je svjedočanstvo jedno vremenu i ovo je prikaz jednog čovjeka koga grad Mostar ne smije zaboraviti, niti ga smije gurnuti na marginu kao što je to bilo ne tako davno, nažalost ne tako davno. Ali evo, stvari dolaze na svoje mjesto i želim da kaže da smo sretni, što smo učali zajedno u Trebinju. Trebinje i Mostar su uvijek bili blizu, trebali biti blizu. A da je to sve tako, s nama je večeras Zlatko Srdarević, jedan čovjek koga je teško opisati, njegov trud, njegov mar, ono što on ima, ja se uvijek pitam gdje to je. Siguran sam kad bi se to preselilo ovdje u Dušićevu sobu, da bi morala se još naći jedna makar ovolika soba o dokumentima koje je taj čovjek skupio i sačuvao za sa evo. Iskrene čestitke ocu Radoviju Krulju, Zlatku Srdareviću, na muzeju Hrvatske najtoplije, na prijemu i na pozornosti. Hvala gospodinu Josipu. Zaboravili smo da kažemo da je gospodin Josip dugogodišnji predsjednik Matice Hrvatske u Mostaru i počasni predsjednik od ove godine, a da je zaista doprineo da se manifestacija Mostarsko proljeće održava svake godine sve uspješnije i uspješnije i da su oni sa tom svojom manifestacijom zaista i u europskim krugovima poznati, tako da je manifestacija ušla u taj jedan, da kažemo, jednu kulturnu mapu Europe. Zbog toga večeras ne pričamo samo o ovim knjigama, nego smo dali reč ljudima koji su aktivno učestvovali u kulturnom životu svojih gradova, odnosno svog Mostara i na taj način ipak žrtvujući svoje neko slobodno vrijeme doprinijeli da kulturni život u Mostaru bude mnogo bogatiji. Jedan od takvih kulturnih djelatnika je zasigurno i gospodin Zlatko Srdarević i njega najavljamo kao sljedećeg govornika, kao autora ove izložbe dokumentarne građe u Šantićevim večerima poezije, ali on je bio autor i mnogih drugih izložbi koje su nastale kao plod višedecenijskog skupljanja i prikupljanja revnosno sve dokumentarne građe. Gospodine Zlatko, dajemo vam riječ. Hvala velika. Poštovani vladika Atanasije, veoma cijenjeni, poštovane dame i gospodo, ja sam ovdje u vašem prostoru muzeja jedne godine priredio izložbu o Šantiću i to je bio stvari početak tog serijala koji se evo triumfalno završio svom krasnom izložbom, zahvaljujući naravno prosvjeti Mostarskoj.
Reći ću prvo o troknjižju akademika Josipa Miselinovića. Dominantna knjiga u ovom troknjižnu je kod šire publike jeste Mostarski dragulje. I vjerovatno ćete i vi tako doživjeti, jer ona nekako najpriješljivija zbog sadržaja. O čemu je riječ? Akademik Muselinović u toj knjizi na vrlo uvjerljiv način govori nam o kulturi sjećanja na pozitivne ličnosti koje su obilježile Mostar. Riječ je dakle o ličnostima Mostara iz oblasti nauke, kulture i sporta. Prosto je nevjerovatno da je Mostar dao takve ličnosti koje su doživjeli astralne visine na nivou Europe i cijelog svijeta. Neki od njih i cijelog svijeta. S obzirom da imam veliku inklinaciju prema Trebinju i pratim događanja u Trebinju, posebno kulturna, ja znam i da Trebinje ima svoje dragulje. I ova knjiga može da vrlo fino posluži budućim autorima koji će izabrati te ličnosti i na sličan način obraditi ovu temu. Vidite, jedan mali Mostar daje 30-ak zastupljene ličnosti koje se iz jedne male sredine dokazuju kao svjetske veličine. Dakle, bez obzira na sve prepreke, i ljudske, i materijalne, i geografske, i tako dalje, ipak snaga jedne ličnosti uspijeva da sve to skrajne i da postigne ono što su postigli. Trebinje ima takve ličnosti. Ta kultura sjećanja kod gospodina Muselinovića nam govori da ovo opskurno vrijeme, vrlo opskurno vrijeme, koje traje, vidite, već 4. vijeka poslije rata, daje nadu da se na ovim ličnostima kao uzorima gradi ljepša budućnost time što će oni biti uzori mlađim generacijama. Kako postići slavu jednog Bajevića, kako postići slavu jednog Predraga Matvejevića, on su obraženi, kako postići slavu jedne Amile Bakš, operske pjevačice dive, koja je dostigla veliku slavu, jedne Bahrije Nuri Hadžić, u Evropa cijenila. I to je vrijednost te knjige. Da neko kaže, ja ću biti Predrag Matvejević, ja ću biti Duško Bajević, ja ću biti Ivica Čurković. Vjerujte, do ove knjige mi nismo u Mostaru znali ko je Ivica Čurković, koji je potekao iz Veleža, otišao u Saint-Étienne, potom u Partizan, čovjek koji se uprobao u sportu, u diplomatiji i u menadžerstvu kao privrednik. Nevjerovatno koja je to bogata karijera. Nevjerovatno. Iz jednog, ja uvijek kažem, malo, ali dragog Mostara. Trebinje nije malo mjesto, zahvaljujući poznatim ličnostima. I nikad nemojte podcjenjivati svoje mjesto po geografiji i po geografskom obimu. Samo ljudi čine velika mjesta. Što se tiče ostale dvije knjige, one su, da kažem, vrlo ozbiljnije karaktera, jer vrlo smjelo, akademik Muselinović vrlo smjelo u današnje vrijeme, kad je sve nekako ukočeno i svi zavisimo od tih gore ljudi, političara, vrlo smjelo, a to je osobina intelektualaca,
da bez obzira na sve presije oni kažu ono što misle i ošinu one koji tako rade. Gospodin Musavljević je imao snage da kaže što misli kao jedan od najelitnijih advokata na širim područjima, dakle na regionu jednom. Čovjek koji ima sve moguće nagrade od svih advokatskih komora na teritoriju Jugoslavije. Svi. I međunarodnu nagradu Internacionalne lige humanista. Imate prilike večeras ovdje za ovim stolom da vidite i čujete 3 čovjeka koji su nagrađeni nagradom Mimar mira. To je gospodin Musavljević, moj dragi otac Radovoj Krulj, evo i ja sam nagrađen. Ali je vrlo zanimljivo, vidite, zanimljivo je da se sada koncentracija 3 čovjeka tu. Ima nešto od ozgora, znate, to sve veže. Samo treba biti strpljiv. Dakle, ove knjige gospodina Josipa Musavljevića su odraz jednog intelektualca koji razborito misli, koji na osnovu svog velikog iskustva i znanja trasira jedan novi put u bolju budućnost. Time što raskrinkava postojeće stanje i ukazuje na sve nepravde, ne samo ovdašnjih, nego i međunarodnih faktora koji nam kroje sve ovo, a ovi naši to naravno podržavaju i tako dalje. Što se tiče knjige mostarskog paroha Radivoja Krulja, mog velikog prijatelja, a ja sam član Mostarske prosvjete, upravnog odbora i tako dalje, ono što je najbitnije u ovoj knjizi, najbitnije, nećemo detaljisati, jeste da je otac Radivoj Krulj skinuo prašinu sa svih onih dokumenata koji su bili pokriveni namjerno ili nenamjerno. Vidite sada, bio sam prisutan u Mostaru na promociji jedne knjige o Šantiću. Mislio sam se da li ću ići ili neću, jer znam da je sve o Šantiću napisano. Nije napisano. Kad sam otišao, vidio sam jedan potpuno novi rakurs autorice te knjige. Ona je dala pjesme Alekse, ali je komparirala šta je koji društveni sistem forsirao iz njegovog cjelokupnog opusa. Jedni su forsirali patriotsku, jedni su ljubavnu, jedni su neku drugu, kako im je šta trebalo. Ali nijedan društveni sistem nije cjelovito to prikazao, njegovo djelo. Vidite sada, u ovoj knjizi ovdje, oca Radivoja Krulja, je vrlo uspješno riješeno pitanje od kada počinju programi posvećeni Šantiću. Prvi je bio za vrijeme njegovog života. Zvalo se Šantićevo večer. Mi smo u Mostaru imali jako puno vrlo oštrih kritika zašto stojite. Isti ti ljudi koji vole Šantića se preko portala i Facebooka grčevito bore da to ne budu stojite. Jer su bili zaslijepljeni jednostavno tim brojem. Ali ovdje je otac Krulj uradio jednu kolosalnu stvar, da sve ono što je posvećeno njemu, Šantiću, ulazi u knjigu kao jedan kontinuitet, vrlo bitno. Čak i u Drugom svjetskom ratu imate večeri posvećeni Šantiću. Naravno, mi nismo uspjeli sve registrovati i to će vrijeme pokazati kako istraživači budu pronalazili nove, taj kontinuitet će biti sve više fundiran sa novim podacima, ali zaista postoji jedan kontinuitet od tih 20. godine u Mostaru, jedan vrlo bogat sadržaj koji je prosvjeta organizovala, vrlo bogat program, pa sve do današnjeg dana.
pazite sad, nije to samo da je riječ o Šantićevim večerima, nego je i sa Šantićevim večerima i svim drugim programima produžena na neki način i kulturna istorija grada Mostara. Svaki taj program rasvjetljava i kulturnu istoriju grada Mostara. Dakle, mi dobivamo ovdje i Šantića i kulturu grada Mostara. Rasvjetljavamo. Ja bih vam volio sad pročitati, imam jedan tekst od 12 stranica, ali ja ću, naravno neću ništa, ali moram jedan dio koji se odnosi na jednog duhovnjaka,